Bang, tak baik bang main ungkit-ungkit ni bang. Dah lama ke bang jadi pendendam macam ni bang? Come on lah bang, tak baik macam tu bang. Okey, macam ni bang, season lepas belagak-belagak saya pun champion bang. Season ni belagak ke? Belagak ke? Tak kot. Tak kan? Entah, sikit lah kot. So kenalah tu bang. Tak belagak, kalah. Dah kalah, buat apa nak belagak? Season lepas, belagak, champion. Dah champion, kenalah belagak bang. Bang, nak champion bukan kerja senang bang, kerja susah. Ada tim tu tak champion-champion lagi bang. So, tengah champion time tu lah korang kena belagak. Sebab apa? Satu hari nanti tim kau mesti jatuh punya. Time tu kau dah tahu dia nak belagak dah bang. So, kepada Tuan Rafa yang punya komen di atas ni, bang, tak payah serius sangat lah bang. Tengok video saya ni bang. Abang anggap ini hiburan je bang. Jangan serius-serius bang. Kita bukan lahir kat sana pun bang. Okay.